tiba jangai ngan yai la dari tang bat pi man ki senja kan long mangi kan long mangi. Beli pi baru, kakak juga kadai sambal kuba, tinggi dalam hangi pergi niki keluar bapau jungi, jongka rikasi jaitia, tinggi ni dan kejengku ban pelat ya ka music video, kabak keteng kesenjam, tinggi kerpat ipi, ban aja kesan lem yang ni, pun kejengi senok tilang, beli sibuk. Beli pi baru, kakak juga kadai mikir do, ban hangi kapor, ni dan hangi ban pentip sepi. Ba timu ban pelai ke music video ka ba kerteng senjam ba ikan ni music video pelai ha ka channel Samuel Kurba channel te kerpa de pipet ba ban ajing Krishan yangi na ka ba pi subscribe ka pi share ba ka ba pi like ikan ni ka music video ba kari ka channel jong ba Samuel te kari ka channel thmai te na kerpa pi pipet ba ban share ikan ni ka channel ba ban subscribe lam ba Krishan yangi kena mungin penmi susu ki video nam ta jong pi flash one. Kumlay pi baro, ikating junga kadai abang nuklau, tingi dan nang hani mental, bangin pancing kersan na pigi ba, kumba barabor hiju kersan yangi, ti anda yang reviews jakan ni kajimi wairu, semua bahasa kersan nem, nak kaba pi like, share, dan subscribe di channel jogi, nama kadai dang dek wat mai, bat kaba pi ai mesin yangi, kumba nak apa, hakan ni music video ru, senang ai mesin di show yangi, bagi nak balik apa, kumlay syubuan. Beli pi baro, nak kerteng i keyboard kurba. Bak YouTube ni ada marang ba, te ngadan hane ban kejing kersan barat ba na piki pai ba na kersan, ki bala ju kersan ni na kapor sa kapor, te ngila don ni kawe ke music video ke bang ngila de ban perkre, bangin sa release na shen haka kandai tarik jom tau benai Oktober ada jarak kuat, ka ba kerteng ka senjam, te bala rawai di mikirin do, ba di perlok jengi, ba la simantahi dengan beski besyong ni bro saumut, te nakalian kejongi hi baro nipan kaji kersan napi bapin hera ban share like ban subscribe ya kan eka music video ha ka Samuel Kurba channel kublesi bun Tiba jangai ngan yai la dari tang bat pi